gushaka itaka ry'iwanyu bakarisiga ku bimondi bakayijana mu gatare bakavuga ngo niki imbaraga aho tugeze ibintu birakomeye. So I'm requesting that you also look at that thing of Irish cottage. Otherwise inzara irakudutera kandi duterera harukuru mumenye munamwe murabyumva. Sara Mateke Minister w'Imyeto hamwe n'abantu mu ihanga kandi uri mu ishengero mutara wa district ya Kisoro yaireko buremezi bw'amani abuyura y'amate leta irabana kushinya ukira munonga cyange cya butsimbiri ariko uko bababwiye mu rwaniro kugira ngo yamba abana kuko iki kibazo cyo dufite cyane mu bana bacu ni malnutrition ariko turashaka mu fumbira ariko kubingira ariko dushyitse na mubiri kubingira abana kunanirwa have started children who have started growth. That one is a challenge that we have here. And surprisingly, it's only this part in the district that they have the dairy production. And I believe we would expand this to other sub-counties so that they can also access this milk, much as they are talking about market. It would still work for us, but the problem is do they have the money to buy the milk? Muringo nkokumwe Sara Mateke yaraganisa kwatanisa na DC wa district ya Kisoro uteriona RDC urebeka ngubana gisaba Virunga Dairy Company sente z'abarise zibatwire baguhaye miliyoni 2 baguhaye miliyoni 5 yaguhaye umurima none gwakora ariko tabuzibo ni future yuri ya mwana yuri gukora iki yuri kwica ariko none ntabwo nabwo hano ndashyize mu co-operative icyari cyo cyose cyo kwite ngiye gusigamo miliyoni 2 kugira ngo abatunji abo kugira ngo barukugambira karimwe bakagezaho kutukuronda akatare aho kugurizamo amata nagwendeye ndakora umusharia aba FAO bisango Virunga Dairy Industries nibo babasize kutunywanisa na Virunga Dairy Industries nendagano yitwakozire na Virunga Dairy Industries abafaho nabo bazireki bari nagirangu kubabinga umurwindi Venerable National Park kareta aho buremezi bw'amani urumwenjara hamwe n'obworo kugira ngo engwalezi ze mu bana eshoboreka omuntu mu bana ezingwara mbemeze ezazira leta imirire mibi ezingwara zona hati mu gihe cyo gatokazireba hati abana betu rukale abantu kona kucyari bakaba amate batarakoze no kumva bata habere kutandika kibina abantu bakoze amate mu nonga so ezingwarezi tukazi hati tukazishana mu gihe cyeka kandi ngenda kugira ngo abataka abaturage yaza kubaza kuleta hano amate nabanza yayahurita ibi kugarite kugira ngo nagira ki aho anyo amate. Bashir Kasekende uri umuyobozi wa agri-food sector ikitongore cy'ukora hasi ya Organization of Food and Agriculture Organization agency yona yashaba cy'ukwata hobona kurebekangu bayongera hamutindo amshuburo yabo kurebekangu akatareke bintu byetu kayongera mu mahanga gaheru aravuga ngo igitongore cyashizwe kugira ngo kirambe buri muntu wese wo kuri isi kugira ngo abone ubuzima bwiza ariye neza n'imyitorero byose neza kandi naho production expense n'ahasarurira n'ahahingira naho abikora neza. Grace Nakaranzi umumbatsara bari mu kigombetsi yatera Minister Nduru kubatera yakarimi kurebekangwa abasheija babareka bakoze amatungo gabo abo kugira ngo bakora munonga batunga sente zo kurente zabo kokesha yo kusuguza amwe no kuzihama amagoba sigaritira abasheija nubwo tujya borozi twena kokoshanga abafunaga muri cyokorora ari abashiija amate gaboneka bakaguza akasente nako bushiza ente yazare numi omushiza arayiguza so ekizibo cyo turi kandi ari twe turisagezinte kuronda munyasi kora kibyo Gashakwa Adonia Tere aba Sky TV agensho